Jo. Musuh Jo. Lebih. Musuh dah. Iya, iya. Ama nyuruh yo le. Dia bayar Belakang ko. wah. Ko musuh ramyong ko ah. Bisa dia belakang ah. Jangan nyuruh yo deh. Lebih polong wah. Atau ah, mati dia. Ane baik kuang wah. Tapi kaki awas rugi. Tuh muka dah. Jangan nyuruh ya Jo. Bantu ah. Mati dia nah. Iya, Jo ya. Bodoh mah ini Jo. Jak tadi main tak pernah menang loh. Jak pagi wak main leh. Dan suruh nembak ambil berlari. Dan suruh tagang ambil tiarap. Sansai nama Jo. Modeko main nak kalah tarui. Wifi le lagi yang main bodoh jo leh. Yalah, dan nang salan. Ang patang ke pandai main lah. Dan nang salan. Ang tuan na bodoh main. Namanya main mah tuh sado kalah menang. Kok menang kepanjang tuh cewek mah. Kok wifi lo nang kecen. Ang utang kok kadang 2 tahun dah belum bayar le. Deko sama kawan kampung lebih ya. Biar ada mantau le. Ancak mah. Pada menyama nih kampung mah. Ada. Emang kemana pe merantau tuh? Ada di sana ke Jakarta. Jakarta yo. Jakarta. Menyapu itu ndak luri yang lah. Itu makasih dah. Ini sana pe merantau jo. Ku 3 hari yang di rantau ke tekanan lama kampung. Sabana mah. Itulah bulik pikiran. Ku iyong ke pe merantau ke Jakarta nang kecil tuh mah. Ke rumah Uco ah. Soal sana ada di Jakarta tuh kayu. Malah pengen muncul lah. Jadi Mana? Ada pengen lucu ah. Apa? alhamdulillah sehat. Dia loh. Dari mana lebih? Iko, Cok. Dari pos ronda. Oh, pesen dong. Apa kabar, Jo? Itu lah, Cok. Kok kau tanya ke Cok mah? Tanya apa? Ya ada sana Cok di Jakarta. Waduh, tapi mantau aja. Sana yo, Cok ah. Patang kau baru sudah sana sulam rantau lah. Kuyo sih bacil le. Itu ae, Cok. Alah sama ana orang kampung sini nak. Yo kok lamaran la bule pangana aja. Ba ada role. Abe gue lu, beko bikin go. Dia aja susah kanga. Marantau kecil aja. Beko 3 hari 5 hari kan tak pulang lo. Iko subana macok. Yo la bule pikiran. Wow. Ini kalau marantau tuh Jo. Ndak panganai yang bule. Banyak sekitik tuh harus adung. Le pandai Jo sile. Ndak pandai Cok. Coba cara le Cok. Le namo Jo baraja sile. Oh antana kan guru sile wa. Buat sile mah. Jadi Cok. Nah, masuk. Ada nak diajak, Cok. Biar aja jatuh lah sama motornya sudah jatuh mah. Mana boleh dia tukar awak ni mah. Lagay ko itu seorang udah gede kerajaan nego. Dia jalan-jalan gaji ngomong loh. Kena silik boleh jalan na bayar. Pak. Wah cara langkau. Itu ke lalu buat bulu. Aku gaji kena dulu, kena gaji deh. Kodor dia silik ko na kena cara. Yang bi kudu ko na dibayang kasih kuah. Dibayang kamu ku. Ay mah deh. Tinggal sakit. Turang itu dang mah. Itu orang Cok. Ya. Hebat utang mah.
Alah, sampai 2 tahun umur itu. Yo, apa silik tu mah. Dia sana aja silik. Jadi, Cok. Yo, kalau merantau kok aja. Yo, gak seketik ya harus adon dah. Beko ajo nya dua di orang. Dia ndak terpancalo cik ajo dalam sawah, Pak. Itu pernah juga nak, Cok. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Asia tu. Oi. Sia lah ko. Assalamualaikum. Sia ko. Ni, Mama ni. Tu mangko, Mak. Pakai cematu tu di matu. Tadi duang dia tu. Koi ucok apa nggak baca nakan mak ke rumah mak lah tu ko apa lah cok kabu tagak lah payah pinggang tu sakit pandangaran aku kurang ini aku siapa Ko kawan. hah macam lawan mamak kan dek gua cok lah tu gua bereko mak masih talo cok siapa jago macam lawan sih ko Kawan, Mak, ndak melawan tu. lawan kawan Kawan. kawan ucok Ya. oh iya mama cece lawan tadi mama cece lawan halo Sudah. Aku yo tak pasuk duduk di luar, Cok. Mak tadi kunci ko lah 5 hari hilang, Cok. Anak tamu kuncinya aku malah gambok lah, Cok. Dan pangan aku nak kadang tabi kadang indah, Cok. Hilang-hilang inggok karena lah tu, Cok. Mana yang tua, Mak? Itu lah pai mantau Singapura datang. Jauh tambang tua, Mak. Hah? Jauh tambang tua. Indak tabang pai mantau. Oh, pe mantau. Ada gan Cok kemari. Leko, Mak. Kau kan awak lo? Ni ke merantau, Bapau, marantau. bapo mama nak jan bapo tu deh. Kalau miso gaya mama lo. Marantau, Mak. Upai man tau. Aku yang Jawa. Tak paksa. Sia mo yang Ajo, Mak. apa? Ajo. Siapa nama? Cok payah jaga ni. Yo gak gagas teh ya. Ajo, Mak. Oh, ajo ya. Oh, dia Joko ke Mantau. Ya. Hanya berapa cerita Joko sampai mantau jo. Dengan dia aku lihat cak, payah mantau. Ni leko, Mak. Alah sama waktu kang cerita awak di kampung. Hah? Alah sama matu kang cerita awak di kampung. Iyo ko sama di tabi nak payah mantau. Ini nak sama itu loh, Mak. Apa kecil cok? Nak mengelatih mama jangan kecil cok. Gumu-gumu ayo. Jadi jangan ngecek Mak. Nyo gak sama gak ku mau payah nih. Gak duduk dekat situ. Apa? Ini reko, Mak. Nah, Awak kepengen merantau. iya mantau. Jadi awak wajah apa cina ke Mama? Macam apa? Wajah silik. Iya bisa, Mak, macam mana? Wajah silik ko yang paralu awak wajah silik ko. Budaya awak silik ko dari dulu lado dilestarikan budaya ko. Inilah kesebenarnya wajah silik ya sejo ko. Iya, Mak. Yang wajah silik ko ndak bisa sehari 2 hari aja. Mak dulu sampai 3 tahun baru pandai silik aja. Jadi gini ko apa persyaratan aja bawa ini? Perseratan, Mak. Ya. Perseratan baju Sarawak, Mak. Apa? Baju Sarawak. Ndak kasawa lo pe wasile do. Sarawak, Mak. Ang wajah wasile apa pe wajah kasawa gini lo. Apa gara-gara den? Ndak kasawa loh, Mak. Sarawak. Oh Sarawak. Mak kau di belajar, Mak. Bisa, cuk. Belajar silik itu lama kecil dari tadi. Baca silik tu bisa. Ya mama aku cuk lah tahu sebelum mama ya. Tapi lama belajar. Bilo nyope kamar tu jo. Baca bilang merantau cana aja. Cana minggu kini, Mak. Minggu kini, Mak. Bah? Minggu kini. Kunini. Minggu kini, Mak. Oh minggu-minggu gini kok. Ya.
Oh aja silik bapa dah cah. Api yang gulu cari mana state lah. Nyo do anan express mah. Aja silik lah. Ni nama kalian anan express. Wow. Yang biasa apa nak express? Non express tu depot mak. Oh sama ni besok ampu juga Kalau kan ni mata giwat orang buat tenju tu jelapak juga orang tu. Ana nama express lah. Jadi mak. Anggus tahu ya. Mak cagin lah tu. Ano dia unjuk ke? Ya betul-betul berjang. Yo, cok. Yo kalau marang tahu tu yo harus ado nak. Kok nyampang tersuan malang kalau ado bela diri, buat aman. Kok ada lah ramu je kata. Dia ledo menuntuk ke mamak kan. Itulah pandai cok dah. Pandai si pandai. Malingkan mamak gua tu nak mungkin. Oh iya. Wah, gaya gondol, cok. Tinggal cok sakit, cok. Ikonan express ko, cok. Sebenarnya ko kalau orang lain nak magia deh. Dek kalian penakan mama, biarlah magia nan express. Ikonan express ko, yo gini kau baca. Ajo. Cok nyula pandai, cok ko dulu. Cok bayar aja lu ko. Disuruh menenju sama rongkak. Ko express ko limo apa namanya ko limo 7 lawi. Nan limo ko kan 3 macam ko jo. Nan pertama ko jo bisa langsung pandai sehari jo. Baca lo mak. Caro yo dimakan dilulu oleh bule. Wow. Anan ko 3 hari langsung pandai sama dilulu oleh bule. Anan ketiga ko yo seminggu ketiga sekali lulu seminggu langsung bisa. Apa kira dia jo katanya lecok kerja tu lain nama ya. Bajo. Dia kau baca silik yo. Itu sarannya sampai mamak dah. Kok itu pindah tu cok. Mungkin lo itu ke di dulu ada. Wah, ang guru teang anjiran. Tu ke mana ni? Dia pergi merantau lo.